ole ka channel min ngai hlut saka min lo en sak tu zong zong lom thu ka han shil masa chewa tuna karon ti lan hi nichin loka kanu peteranu zin tur bas thlenga thla tura ka va in khal phei lai ani kanu hi kumsom riat pali ani to a motor chu la khal reng na in tun tum chu azin reidon awangin reideu kholaya motor park ai chuan ti in ka va shwai ani chuan ticket te hi digital vekani wangin stress deuh thina kawa thla nge ya a thutna tura kawa thutir thlap khan ril ruha dam takina kal thei pha thina wangin kawa shwaya chuan kanu hi ati tur vel ron soi tir ka tum don ani kan sha thau karinga Norway chuan Norway tong Norwegian kan hmana wangin kanu po English in a tong zen zen lawa tong man ngai lawa thil soi thu ta har sat dan chu kan shat vekha mase kanu hi anula lain kumni inglana omve to ani awangin rin aina la thiam re uzok katia ka chuang khop mai chuan mi then khatin thuron min ron pe kalom mase I film chaklu tukin ron ti kha ka film chak wang ani lawa entinan pangpar omna video karon da chhuate kha pangpar tam jati lan ka du si video sei don lutuka in lonin ka hlau box ya wangin ka edita ni lo chuan khatianga chakhan langai na kha om lo shim shima engpo ni se khatia chakdeva video kal tir zut ai chuan video sei de ulek zo ke mo thil ron lan tlem tir de ushet zo ke mo kalo tum to donya engpo ni se lu hai thak khopa ka video min lo en sak pe te in lo om wangin kalom reng renge I'm going to Oslo. First, I'm going to see my son and his little daughter, 1.5 years old. So yes, I'm looking very much forward to that. and Then we go to their apartment, and after that, today we go to their cottage. We have to drive about 2 hours to come there, and it's a little nice cottage next to a lake. wow, So to Oslo and go to Fredrikstad, where I'm going to see a very good friend of mine and stay for some days. yes, And we are going to be ladies in the town, go around and drink coffee and just enjoy life. Yes, I'm going to Sweden, yes. The cottage I talked about is another cottage, but the girls I am visiting in Fredrikstad, they have a cottage too. in Sweden. In Sweden. Yeah, yes. okay. Oh, basalo theng ta he kanu chan na tur. Sha foren ko man ne tur ai. Det blir väldigt dejligt att sitta mor och du har sett det vet du. Okej, kan du öppna den? Ja, okej. Lägg den först, den andra. Kan du hemma in ka titir ve ka chan chu ka shita na wangin. Ya sang kar ke ti dai. Ka shita na wangin tu na hianin. Corona te lo ni pal takin ka te ke ngam la ka ken tir ve ka ni ki ka tan pui pe lo wang ni ga ni. Ti hian bus driver hian engkim ma ti ta ve ka ni Norway a chuan. Ko om tir chuan in mak ka ti thei to pa chan chu conductor ha kan nei thin sia. Mase heta chuan conductor nei man kha chor man kha to lu tu bangin driver hian engkim ma ti ta ve me ti na ni. There. Oh yeah. Ja. Mor, kan du åpne nå bildet av deg? Du må vise bildet. Ja. Å ja, du ser det? Ok, jeg skal komme med deg, mor. Mor, kom. Mor, han ved det, kom. Jeg går opp med deg. Kom. Ja, jeg går ut igjen. Gå inn her først, mor. Ja, gå inn. Gå på, ja. 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 Gå opp. Og så gå foran med en gang. Gå foran med en gang. Foran. Ja, der. Gå der. Ja, gå der. Jeg skal vise deg. 3D, tror jeg. På venstre side. Vent litt her. Hvor er 3D? Kom her, mor. Er det der? Unnskyld, vent litt. Jeg tror det. Hvor er nummer? Hvor står nummer? Ser det? Å ja, der, mor. Det her. Ja, du sitter der. Og så du kan legge det. Ok, mor. Jeg går. Har du...
tikhan kanu kha amana ron sayang khan Oslo a peteranau tinu pale an fanu kum khatle achan ve watlo dona chuan an kabina an jin howanga Oslo an lokir le nu ni ni vela acha nu Fredrikstad Sweden ramri bul lokami atlo le anga chuan Sweden a achan te kabina an kaldon bokani tuna hian in ka thleng trep to a vo in chu ina na ka thok zui dona ka zo vele nimina kan khobul li lesson khwa mania choklei ka wa film na khwa bokha takhan beach volleyball tournament enin nimin tlai office ban khan kan kala chuchuranda chhuak katum boka adangpo video laksa kanga lutuka hun nei ni lang chuan ni tenaron pho chwa tur hi om ringot me ni pangpar phei chu en duan tamti ka sha to wangin ka camera hian a khadul to a ma se edit chung hian hun he lutuka wangin ka do angin karon active le thelo ni ber mei vo ina ero chuan hei ba ka hian video pakhatel ronda chhuak katum don ani